April ni som le pariat ania Mizoramat lom ngai pol lian pathum te chuan Myanmar le Bangladesh atanga rautlante chin chia that le di se anti Central OLA le MTP General Headquarters te chu voin khan OMA sub headquarters lunglei conference hall in khom hovin Myanmar le Bangladesh atanga rautlante an huam chung thewa chin chia na fel taksiamin in riat tir ton ni se antia Rautlante chu Mizoraman chungin an na khua le tuite du danin se tha antia mundanga anin sondon ani chuan an na NGO ruai tu te riat puin anin son turani anti lomngai pol pathum te chuan Mizorama in kalpo na kongte a thatok lo hle antia thenjol le lungle in kar le ser chip le tuipang in kar kong chelu tuk chu arang theyang bera siam that ni se lunglei tlak lam bypass road po ti hlotlin thoi ani theinan sarkarin ma la se antia ruihlo do chungchanga po theitop chua malak tlan ni se antia in khom pui nei thina te in som tonin in palai ton thin ni se special item nei tura in som thin ni se chutatang chuan mason zelin tho ho na tha nei chunjom zel ni se antibok voina tlomngai po te in kom ho na hian Central OMA trangin mi som thum Central OLA trangin mi som paruk MTP General Headquarters trangin mi pariat OMA sub headquarters lungle trangin mi som pali antela in kom ho na hi Central OMA President Pulal Ngetan akai ruai